sa sala pei o se suau olo ta fa abai lava ia ave ma fa atumo tumo samo ai isisi fo ia pale te ilo ma awala bane ingalo samo ano watunu o awanga no o le fa alo alo ia o mau pene imamulu wapa afetai le alofa fa amalo le fa alo alo ilo to wangalele fa tamani ole ale ngalo ya te au ole upu fa asamoa mulinga mai ni oli au ni foli oka sa sala to manoni kai ole sa mai ceremony ita e wa popo e ua ole manofo nofo awa ole ma au maloto milo milo sia tu le va fetai ilo to wa fifi mai wa ma wa lunga la fo ai noi le wa otani sapai o mea uma wato esea ole atu tu mupea emoni ai le tusi le silionanga ole alofa la valea onio unei na avale ia e fa avale vale o voia so malaga a o somo a so vale o Yahweh se panga
le tato kalama. Kalau aku mari falalo ya fala talakan yo kwa. Faiura fa mamore fa nati mai de tato ngwen le yai tato nunga o leo o tato whenua i maunga wao ai leo maunga o liu lau mea e rofa fa lanu mawe ave o le atua o tato mi musa foi le so o ula o tō nini o tō nana pisi pisi pasa pasa o malo pule whaftai le atua i lona alofa. Ai le ti o anga ngana o fatu pese e peru mwhapeane lau anga ngai e whamanu watu le ali o mea unga foi o tonu ia te au e whamanu ina o na swafa pa ia. Ole fesini ai se au a lea ua mamoe mata matamtangi ala lao le vasa sui sui una watoi tua po lima ai toa le tai tua i loto soi fua ma se o mato woro. Wa mapue ai le nei tia sa mama ne e wha vai o funga le nei o lo tapu vai tasi ai wha whetawa inga o fua whatoanga le atunu. Le susui lau sunga le tai tai o sauninga lau sunga tupai whetaomi 7. Le fio i lau fionga il fonga fetalai tui la epa au pa au. Le fio i lau fionga le sui fonga fetalai. Le afa fio min sta o ka peneta. A fio i lau fionga ai o lupo, misa tongi ai o lupo. Min sta long lango tanga luenga fatoanga fai ngā fea. Fa pea le tato whaktonga o susuenga sa inisio Samoa. A fio min sta long lango tato malo. A fio sui mamalu al palmengi o Samoa. Your Excellency, Mr. Guangzhou Qiu, FAO Sub-Regional Coordinator for the Pacific Islands. Your Excellency, Aliona Nyukinita, UNDP Regional Representative. A fio sui malu al whaptonga o tau mafa mawhatoanga la langi Samoa male Pacific. A fio lau fionga i Officer Silio Pulenga. Ka pea whaptonga tu maoti o tātou malo. A fio le suia Sabine Bonji, World Food Program. A fio foi le Professor Yajia al Protector SCATAP. Ka pea Professor Liu o le Sunfield Company. O Samoa lava ua poto a ua tama mainga, o ainga foi matama, usonga tu mua mapule, i tu au ma la taua, ainga le tai ma le vao fontini. O sua foi ma le vai whanua, fo mai tu lani, sa ole ma sale au mua, ma lau niu na sae lua. Tama whatui ma la au na motas, whapea to o le whale ula, o Samoa le nā. Mai le tai sama se pa ia le tai ula. O leo wa poto e funga lei, tu lau lava. A ve nei, leo e whai mau, whonga tau mole tato mtanga luenga e whata alofa atu ma wha whenua i atu, leo taupa ia. Leo mwhai on tau tala ao mai. Ai wha pito au ngafa se whata alofa atu le wha ngau ao. Ma lo le soifua manuia, ma lo le lange mama. Whaftai le su mai ma tātou whenua. Ma wā ili la tātou ato ina manuia ai Samoa. Ein manatu. Tātou muai moni mea i whaltui. Ma avel tātou whasangi le tua. A wāua tau manuia le nei tai au.
O le ala le wala watu lau sunga taitai al sauninga, lau sunga tupai. O sumai a wā tātou whainga lotu, o na tala me wha solo ai la i o tātou pokalana. Niawa na whalua. Ile suafa manu malo Yesu Keriso le li o le toi tu mai se yo tanto tampo ai ate. Let us worship God. Let you why ya te oele vi inga e whaia ma le whaalo longo i siona. E avatua lava ya te oele mea ma tautoa le whaafafonga te tāloe. E o atu ya te oe tangata umalama. Se o tātou te tāno, let us pray. O Lord, we humbly invite your Holy Spirit to dwell within us and guide our every thought, word, and actions. Le ali isi lisili e se lo mātou watua, le tamau le whaababau o le ali o le feeling. O lo watumu ua poto mai mātou uma, i le wha moe moe wa le lilo i lo sila sila mai. A o mātou mua i afe atu i la o pio, se yo mātou sulan le alofa ma le anga le leo la o fio. O mātou mua i whaatangisi ai la o fio anganga pai. Se ia fio ane se tauto waina i mātou le ne yasu. Ne i umea umai le wha asiri sili ina o lo vi. Ko i ai le vi inga i pane lo suafa mamanu ke riso Yesu le o leo. Ono Yesu o mātou ole mawala awa tuai. Amen. Se yo tātou pese se lau whāsu marwha, ale e whakasa. Ua so o ngā oli nei, maura toia Yesu, ua ia whaona ia te Te ngai tātou li ni aso. E tusa o le whasinonga, le tusa whaita waso le whakasa. O lo o whape mai. Fi nau mo le whatua tua. O lo maue le tusa e yuta. O no mtau kumua mua o te whaita uina le whai upe lima. E o i le sifu maritasi. Whafonga maia o awhionga paia le tātou tua. O te fia whamanato atu fōia te outou, le mea no outou roa na mua. Paola ina ele agiri le nua i kupito. Ai muri ane, o whao matia e ia, una o le whātua tua. O angelu fōi o e na le tā aufilo la tau mamalu, a watua i la tau le mea sa la tau no fuai. Whao fia ia no noanga, wha babau,
I lalo le pongisa. Se ia o I le whamasinonga o le asutele. Peo so toma ma kumoro. Ma ai sa manga vangai. O whaita anga I peo I lato. Ma muri atu I tu ina nau ese o le tino. O lea, ua tu mai ai I lato e whai ma whai longa. Ua whaasalaina I lato I afi e whaavavau. Pa pia fo I lava o ia tangata mo I miti. Nā tau te whaaleanga le tino, ma nā tau tau waa iari. Ma upuleanga I e ua mamani. A o Mikaele o le angeru sigisili, ina ua la fi nau ma le ti Apollo. Nga ia fi nau le tino Mose, wana le wha maa losi o na lafo atu o se upuleanga. Wha sala ia te ia. A wana wha pe atu, ia oai le alii ia te oi. Ia wha manu ia mai le atua, e ala rutatou whaitau ma whaangolongo I ana whiongo pai. Tu mau atu ia te ia no lava vi inga. Nei se I o I le whaavavau e whaavavau lava. Ina mawhau whaunga whare anganga I te ina ai tātou ma le whaangu moe le nei aso. Fia whaunga ina I ai le whai upo e iwa. I lona wārenga muli. Ia e whai ei na mawhau whaunga o le nei tai au. Lopa pia mai. Ia o ai le ali ia te oi. Ia o ai le ali ia te oi. A manatu au tua tu so whasinonga le tu se whaita wasu. Whinau mo le whatua tua. Whinau mo le whatua tua. E leo whane nefu ona whairo mai le apostolo Yuta. O ia lava o le tusitala, o le tusi le nei o Yuta. Iuai upu lava o le, mita upu le nei. O lo whaapea mai ai le apostolo. O Yuta, o le au na Yesu Keriso, o le uso fo'i o Iakopo. La le winga o ia upu le apostolo I lana forsaka. A o le tautala le apostolo I whailoa, mo le au whaatua uma lana mo li mau ia Yesu Keriso. O lea ua ia mua I fufola le fala. E leo se tala e fatu, e leo se tala e avania, lana mo li mau ia Yesu Keriso. O lana mo li mau e moni ma wha maoni ma fuaisea. E le anga sa mili tino whaatasi ma Keriso. Sa iai foi o ia I le misiona I le lalo langi nei whaatasi ma Keriso. Sa maa futa whaatasi, whaalongo ia na o aonga. Ai maise sa ia moli mau fo I le tele o wawenga, na whaia iona a au pa ia. O lona wina, sa moli mau fo I le apostolo, I puapua ngā sa o ia Yesu. A toa molona fio a I le langi, e wina I wholona nganga pa ia. E whai ma moli mau siri o lana tanga I le lei. Ile whaatulanga ina ngā o le tusi a Yuta, e so o le lei ma le tusi o whaalinga. E peisea I o se tasi lea mo li mau tā ua, o lo whaataua nau, ma matua whaamalo si au atu I le au kerusiano, sawaina I nao na po. Le ale whaamalo si au, ono sai mo le whaatua tu. Muni ane o le tuse whaalinga, o lo tala mai ai le moni, ma le whaamao. O manuia atali, o sa unia, ma whaatari mai mo le au ona e ono sai I le whaatua tua. O le ala au mai lea, ma toi whaamanatu mai, e Yuta o mea sa tutupu I ona po le wherenga tuai. E lui tauina ai, le au whaatua tua. I vai tau o puapua ngā masawanga. Sa whea ngai ma I lātou I ua I taimi o le kalesi. Peo na whamanatu e la apostolo. Le nua o le atua o sara e mo le o singa whea ngai ngā mano lātou o ese mo le atua. A te nane le whaatawhunga ina o so tonga ma kumoro. A o angelu. O pā ma o ese mai le mamadu o le atua e ma fua isea. Ina ua le o ngatusa. Ua le ono sai e tu mau le whātua tua. Ua loto ma ngā wai atu I le whātua ina. Ma le whātua singa o le lalolangi.
o le ale aunga. Na le aunga o le manulau ti, ma le au ngani atu o le apostol. Fa maoni li fa masinonga le atua. Ile ai se isi e mawhai o na tūrai, ma te atu i le toa sā. Pe a o mai le asu fa masino. E tau wia o ngai tangata, ua le tutu mau i le fa tua. O lona winga, o le whiau o le tala le leia le apostolo Iuta, e tā ua i le atua amanoa. Le amanoa wa iau mai. Tātou te fili ai i le ola. Ina ia lavea ina ni ola se toa tele. Tangata o tau mia, o longa, sai tia mamatelai. O le mea lea, o awha fita auli ma puapua ngā. Tātou te whaafisa ngai pia. Le maiuta. Tātou onu sai. Tutu mau le wha moe o wharia mai a keriso. Tua ato puapua ngā. O lo taoto mo whaatalitali mai ai. Manuia o le atua. Ma walunga na wari ta ofi. Ma se la ngono le neitaia. Mo onga ta silawa le whiau o le tala le lei. Ma le wha moe o le nei aso. Ma le wha ngā ina o i tātou. Meso le. Ma tā ngā guenga o whaatoanga ma whai ngā whai. Ia lavea ina. Ni a nganga si tele. Whātāua ina e le lalolangi. O mea tau mafa. O loo ngā lulue whaatasi ai. So se atunu. Ina ia tu maulona le lei. I lona whao ngai. Ina ia soifua manuia tangata. Ia ola marolo ina. Ma ia whaititia mai whaamai e se esi. O le atonu ala le whaamoe. Whaamoe. Ia whaasoa atu e ala i le alofa ma le angani lei. Au mai a tangata, mahamana ia tangata uma. E wale ola whaapito. Ngā rurue so tau au, ma whai mea whaatasi. E tau wamo ai ma whatianga. Ona ole mativa o whiangai manisi o le atunu. Ai meso le lalolangi. Sawa aina, ulenga so ona whai. Ai mese fo i o nisi o tangata. O le opu moni, ta ua ma o ngā sao ta ua. O le iai to tonu o māloa o whaatasi o le lalolangi. E ana i fuafuanga, ma tau mawhainga mātina e whapene. A le whamoe, e whata ua ino o tau mafu. Ia soi fua mālolo ina tangata. Ia maua e tangata uma le ola saungalemu. Mālolosi maata mamai, ma manuia se atunu. Meso se lalolangi toa file mu. Se lalolangi sa olotu. Se lalolangi ola manuia. Ma se lalolangi ola whialo whanu. Ta ua foi tau mafa pāneni. Ua e maua ai le tino. Le soifua malolo ina. Ina wā toa lia o le whamoemoe. I le tausinga o le tino o le mawhauwhau. I siri o le anganga. O le upu moni. O le whātaua ina o mea ai. Ma le whamoemoe o le neiva yasu. O le saunga le mu. Ma le ola o le tangata. Ia le tio foi ke riso. A whaatusa lona tino o le a reto o le ola. E ola ai tangata uma. O e whaatua ma tali tonu i a te ia. I oe, o le whaamoemoe leo le whiau o le tala le lei. Mō tātou uma ua wala uina, e au auna ma ngā lue. Au wāso o se whaamoemoe tāu. Mō le soifua manuia o tangata lautele o Samoa, mani lalolangi atoa. Ia tātou ono sai le whaatuatua. E whaia ma whaatino o tātou walawina. Aisea, le anga e toa tele i la tau. O loo fia mo o mia o na mo moni atu iai o le ola. E meise o manuia o le atua. A o le tātou pitora au. O a whaafita auli. O a maftianga tātou te whaafea ngai ma tātou. O le upu moni. E le aia se mea tātou te mawhaia. E le aise mea o mwhai ona i ta office ngā ruenga rofa.
tātou te ofoi, te a whai e moni le ofoina o le tātou wola, o loutou soifua su tātou wola, o wā whanau o le atua, o e o mate la ina i so se wā inga o le lalolangi. O ke riso la waia ma le tauranga o le wha o le tanga, o lona tino na wha so polia ai ta ngata uma, o e na wha tua ma talitonu ia te, o le mea ai sili le nā. Ua whai ma mea ai o le ola, tau te tau ma mawha mo tātou a ai ai. Nga le pine lea, tātou te mawale soifua marolo ina, tātou te mawale ola maus, tātou te mawale ola saunga le mu, e sili o na tātou moa, o loutou soifua ma le ola whakuola. Ia o mai pēa le nganga o le tua, whamatala loto le winga o nā fionga o mai. Tu mau atu ia te ia luna lava vi nei maso uma se ia o lava i le whaababau. Se do tātou whamaulalo i le atua e le titaru. Le atua siri e se o le tamalava la ua fio o le atua o le alofa ma le alofa muti va. O le whamoe o lo tunu mai mātou uma nga yo mātou usua ma lois o se tafo le lalolang. O mawhai o mātou lima whatasi le nei asu. Se yo mātou whamanatu le tāua o au mea alofa i lo mātou o. Mātou langona whatasi ai le vi inga. O le whawhetai o le whamanu mātou te whawhoi i lau. O wāna le se anua na u whiona i ate i mātou. E le ai lava se mea mātou te mawhai. Wa e whasopo mai le soifua au na. O tai o lo tunu mai mano longa le po sa o mai. E o ai no na iloa mātou te maua le asufo. A o lo lofa na e tai. Na e leo mai puipu. Le ala leo lo mātou iai whaatasi le nei asu. Mi iala o fiona o wha moi nga le lei. O whaatau no wina i le langi le lei ua e te pena ina. Whaatau no wai le nei wha moi. I o mātou i loa atili. Masanga awa tini pea i lo mātou olo. Ta uolo wa lofa i te whaasoa mai. E au fo i lo mātou toi whaasoa atu. Mātou wana au i iala au fio whaatei tele. No le nei atu nuu o lo mātou tofi o lo mātou muia na e fua. Pāwhitai tele lava tama. So se ala lo wanga le lei. Mātou wofo le vi inga ma le whaawhitai i atu oi. Pāwhitai lo wanganga pa ia. E ngā lua pēr ma tau tō luaina i mātou so se tei. Siri teimi e tau awai mātou ina a maua e le rio le lalola. Ao lea nganga o la wa fio na te tumu musu mai. Ma leo mai i mātou e ala i le ngā luena fe soaso ana. Au tuspa ia e o mai e whaatau wa alawa le tangata. A o lea fio ngā la wa fio le upo le ola. Ta iala i nā o mātou wola. Wha mala mai nā o mātou wala. Mātou te savavali ai i lau ami o tōnu. Siri mea unga o ke riso Yesu le li o le ola ma le wha o le tanga o le tōnu o. I lona soifua ma maa na ofo ina mai. Ina ia ola ma maa ngalo i mātou o le tangatanga sa. Ia tūma watu ia te oe le vi inga. O le wha manu ma le wha le tanga o le pule awa. Ia i lau o fio peane i lava e oe le wha bavau la. Mātai o maasiasi e fisana i ma lau o fio. Wow, mātou lava o tangata e anga sala ese se. O mātou tino o le ali mai le tau wha i loa ina. E te si la fia mea uma e o lava i mea lilo i o mātou loto. Au lava i no mātou wāra autama. E lofa wha pale mai i lo wa lofa. Anga le lei mai wha maa ngalo i mātou. Se mata ua le toto ke riso. Wha maringi inga i le sātou. Se i sau i nā i o mātou tangata le anga u. Wha mama ngalo i nā i a mātou sori ngā tūmātou. A loa lofa le li ia e te whamanui. O mātou wāna au ia te oe, ma tu ina atu ia te oe tamā. Le whaamoe moe o le nei asu. Ia iai lo wanga le le. Tai ina pēa i mātou uma e loa lofa ma lo wanga le le. E tāpena ina ma lo mātou ilo. O mea wai e whaasoa mai. E au lawa ino mātou toi whaasoa. Ina ia ola manuia ma ola fia o tangata. O wā o loa fia ngalo mo i mātou. Manuia i taitai o loa tunu. O leo mwhai o mātou whaatasi le nei tai au. I mōri mau le nei whaamoi mo.
Le iai lo wanga le lei o lātou whaiva no filima. E meisono lātou wala awina le taita ino le nei atunu. Ia utu mai la o fio la lātou tō wha. E taita iai sa moa i le manuia. Ai e siri o nā awa mamati tau i ato oe lo mātou utu. Manuia sa moa atoa, mātou manatua fo i le taita i o lo utunu o iai nā tunu i sa i ngā tofi. Ia mātou wala au le nganga, a o le mana wha malo lo la o fi. Toi wha fo i sia le malos. Se taimi o i ruma e toi taliu mai, ia mātou pu i lava le vi inga i ato oe lo mātou utu. Manuia le, ka urulunga o le nemi tā ngā luenga, o fai ngā ruenga ato e wa ngā ruenga mo manuia o le atunu i le nei tua le tōbini. Ia o mātou titalo ia iai lo wanga le whanau a onga o mātou whātasi. Wha moe moe sa iri ai lo lātou manai, ta pena ai lo lātou wola. A wane lo manai manuia o i lātou. Ia fo i mare ai. Ia ngā le leila o fio ia i lātou. O lātou la mona le tāha ua o lo lātou awai mai. E fisoa soani e ta pena ai lātou. O wase luma nai manuia o i lātou ma a inga o nu. Tā pua inga mātua. Ai meso e kale si. Kua mātou titalo i e ta maa. Māfuta mai a mo i mātou le nei aso. Ia i uai le nei aso. I lewe inga mātou te whaasili. Mo la o fio lo mātou o tu. A o le manuia ma le file mua la o fio le atua le ta maa. Le lofa siri eso i Jesu Keriso lo mātou wali i ma lo mātou whao. Le mafutanga fai pea e vāwāla lata mara o fio ngā mapai. Ia tū maumai ai o mātou lunga. O lunga o lo o tunu o le lalolangi whātua tua u. Nei māso uma se iau lawa i le whaavavau la. Amen. Iain manatu lea ua maea ona whaalele manulangi. Malulu le salef pa ia i whaiva al sunga le taitai al sauninga. O lea ua longo le langi le taulanga si tia. Ma ua langona i tino matangi lei le sau o le olo. E ala le whea moli o le tala lei. Ma lo ti ma lo forfola. O le mātou te talo. E whaafuru mai pē le langi le tō whaapa ia wā le tautua ino ngā luenga pa ia le atua. E whaamunu e ina tele le atua lau songa. Wā o tiute ma whaiva whea ngai ai. Iei langona, o lea ua te a sā wila. O tātou whaamoe moe o nei asu. A o lea wanoa le lei, le nei. O te manatu e tu atu lo le sauanga au tu. Le aunga mar wha moe o nei aso. O le wha lau ilo ina o le aso wha pitoa le au whai whatoanga ma le au whai whaiva. O le ato so o tō matu palpala. Ma wha ato e le whionga le miskala mlangi. Whatoanga ma whai ngā whaiva. Lau a whionga ai o lupo te a miso ai o lupo. Lau whionga. Sunga le tata e salminga. E sunga le sosan. Honorable Speaker of Parliament, Honorable Minister of Cabinet,
Deputy Speaker, Associate Ministers and Members of Parliament, Heads of Government Ministries and Corporations, Mr. Kwan So Poo, the FAO Sub-Regional Coordinator for the Pacific Islands, representatives of schools, teachers and students, distinguished guests, ladies and gentlemen. It is an honor and privilege to speak on behalf of the Honorable Minister of Agriculture and Fisheries and the Scientific Research Organization of Samoa, the Honorable Fuimaono Maiava Tito Asafo, who is unfortunately unable to be with us this morning. Talofa lava, and a very good morning to you all. It is my great pleasure to welcome you all to the celebration of the World Food Day 2025 under the theme Hand in Hand for Better Food and Better Future. Today, as we come together to mark this important occasion, I am especially pleased to see the active participation of our schools, the teachers and young students in today's celebration. Your presence reminds us that the future of Samoa's food system depends on the knowledge, choices and values we pass on to the next generation. This year's celebration comes at a very important time for Samoa. In just this week, Parliament passed the National Budget for financial year 2025 to 2026, reaffirming the government's commitment to investing in agriculture, fisheries and food system transformation as one of the key drivers of growth, resilience and well-being. As part of our celebration, the Ministry of Agriculture and Fisheries is proud to officially launch 6 key sector documents that will guide our work towards stronger, climate-smart and inclusive food systems. These are: number 1, cost of diet analysis in Samoa, which will provide evidence on the affordability of nutritious diets for all Samoans. Number 2, Samoa Aquaculture Management and Development Plan 2025-2030, charting the course for a sustainable and thriving aquaculture industry. Number 3, the Samoa Coastal Fisheries Management and Development Plan 2025-2030, safeguarding our coastal resources and supporting livelihoods of our fishing community. Number 4, the Samoa Tuna Management and Development Plan 2025-2030 to ensure sustainable management of our valuable tuna resources. Number 5, Samoa Tuna Fisheries National Monitoring, Control, Surveillance and Enforcement Strategy 2025-2030 to strengthen governance, transparency, and compliance in our offshore fisheries sector. And the last one, the midterm review of the Samoa Food System Pathway 2030, assessing our progress and identifying areas for acceleration towards a resilient and inclusive
peaceful future. Together, these documents represent Samoa's renewed vision to harness the potential of our agriculture and fisheries sectors, evidence-based policy, improved coordination, and stronger partnership. In closing, I wish to acknowledge all our stakeholders and development partners for their continued support of Samoa Agriculture and Fisheries Initiative. Special thanks to the FAO Sub-Regional Office for the Pacific for their financial support, and to the participating schools, teachers and students for their valuable engagement in promoting sustainable food system and nutrition among our future generation. Let us continue working hand in hand, government and communities, farmers and fishers, partners and youth, to build a Samoa where local food is not only grown and harvested with pride, but also sold and consumed with safety, dignity, and value. I le ava mare whaaloalo e te tauai, o te whaatalofa, ma ofu alofa atu I loutou paia ma loutou mamala. Wa fio matala mai au I le nei whaamue tāua. Ua tātou poto mai, e le nao ni pāanga o vaenga ma oti o whaatoanga ma whainga whaiwa. Ai o tausi mea mo le lumanai o se o tātou watunu. O le sini au tū, o le aso whaapitoa mo tau mawha, ale lalolangi 2.5. O lo o ngatasi, pala tātou wa ainga mamao I Samoa. E pei o le ngafa tau di maina, le whaai tū au. Ma le mau tū ngā. I o tātou kurukuru lima whaatasi, ina ia mau tau mawha, mo se lumana I manuia. O lo whaama mawha mai, e le sini au tū le tāua, o le ngā lulue so o tau au, o vaenga ma oti umare maro, ma tātou pāanga, e amata mai whaururunga le maro, se ia o I whanawit. I lea so, I lo tātou poto ai e whaamanatu le nei asto whaapitoa, e whaaleo le nganga o le whaafitai, I le aua iai usui mai whanawa onga ma whaia onga. Mo le whaamanatuina o aso o tau mawha o le lalang. O lo tau ai o se whaamanatu tā ua mo I tātou uma. O le rumanai manuia ma le maua I pēa tau mawha I Samoa. E whaalangolango lea I le awa o ina. Ma le tapu e le ina o le ola tupu o a tātou whanau la iti. O se taimi tā ua telefo I le nei whaatasinga. A wā o le amatanga o le vai aso nei. Na pāsia alo I aia le pāle menu. E tala whaatatau. O le tupe mo le tausanga wha le tupe. Ua olu o lima, ua olu o ono. Ua whaamani a aile nau nau ta inga o le malo. I le una ia o ati na e tau whaatuanga ma whainga whainga. A wāle ta maa a inga ma le sulfua malo lo ina o tātou tangata. O se tasi o vaenga tā ua o le leia su whaapitoa. O le whaalau I noa ina aroa ia, o nisi o ripoti. Ta I ala ma fuafuanga, o ta I mua aina matanga luenga o whaatoanga ma whainga whaiva. Ma ana pāanga, mo ati na e mo le vaenga ma oti tau whaatoanga, ma whainga whaiva. Tari tonu o le nā o tau li maina se pepa o whaamatalana. O loo oto ai le au tū o ia li poti ese. O le aunga ma le whaamoemoe, o ia ta I ana ma fuafuanga. O loo o matasi, ma fuafuanga aluaru ma mao a le tātou malo.
whapea nisi o whea ngainga whaavao maro. Ua mai au na sainia. Ao lei whai wina te whamatalawa. O tangana watu mara whaaloalo. Ia tātou wala au ia. Ua tatala alo ia. Na tātou wha moe i ne nei asu. I waenga o whale ia ma mai moanga. O whaataratara noanga. Ma whewhaa soa inga. Whaapea whewhaataua inga. O le tātou ngā lulue whaatas. E ma whai ai o na suria i tau e avea ma wanoa. Fo ia whaafita au ni e avea ma suinga fo. Ni ua taimi o le le mautonu. E avea ma wanoa tā ua mo le rumana i manuia. E ma mole atu fo i le whaafitai ma le whaamaro. Ia tātou pa anga tau atina. I le tere o whasosoani uala mai i Porkalame. Ma kolo keti ese. O le atina e whaato anga ma whai ngā whaiva i Samoa. Whaapitua lavas whaafitai. Tele le ofisa au tu o le FAO le Pasifika. Samoa nei. Mo la au tau whasosoani whai pēra i tau sanga te tas. Mo la au tau whasosoani. Ua mawhai ai o na whaatinoina le nei wha moe mare manuia. Whaafitai tele mō sui o a onga. Se suma i ali i matamata i whai a onga. Ai maise le whanau a onga. Molo o tau a wai mai. I le whamanatuina o le aso tau mawha i le nei tau sanga. Ia whamanuia le atua i o tau ola o oina. Ia whamanuia le atua i o tātou lau whanua. Ngatai whalo. Whaapea maona tangata. Thank you. So fua mai a manuia. Atu leo wahai mau mal whatautai sa whaanga o te ina au mau. Ua tuta foi tanga sa wholau atu mawhono mar sa somua e sa wanga mal malama e lau whionga ni stārong langa. Tau ia ona tongi pātau le ave, mana whawhale ia sa tu ia maa sa wanga pau. A manuia le atua lau whionga, haua manatu le leia wale tau tua inga o Samoa. Mai a leo whai whatoanga ma leo whai whaiwa, wā whionga i mei asu. Alo, whaftai. I now have the honor to welcome Your Excellency, Mr. Guangzhou Qiu, Sub-Regional Coordinator for the Pacific, for your remarks. A preacher Tupa E, Honorable Speaker of the House, Honorable Ministers, Honorable Deputy Speaker of the House, Honorable Associate Ministers, Shayai Defere from Chinese Embassy, members of Diplomatic Corps, my UN colleagues, community leaders, farmers, fishers, food vendors, youth and women, friends, ladies and gentlemen, very long, all protocols observed. Tolofa lava and very good morning. Happy World Food Day. We're gathering here today to celebrate 8 decades of global collaboration in creating a food-secure world. To put simple, a world without hunger. Anyone knows the number 2 goals of Sustainable Development Goals, which adopted by United Nations General Assembly in 2015. That is zero hunger. This is what we aim for. Echoing this year's World Food Day's theme, we work hand in hand, better foods and better future for all are possible. A future where every Samoan and everyone in the world can access a healthy diet and live in harmony with this planet is possible. Excellencies, ladies and gentlemen,
Progress has been immense. We bring down the proportion of hungry people in the world from 20% to 80% to 8% in 8 decades. 80% to 8% in 8 decades. However, every case of hunger, no matter where in the world, is a sorrow that we must stop. Remember, the world aims for zero hunger by 2030. Zero. Let's keep our unfortunate brothers and sisters in all our thoughts and prayers. May they come free from hunger very soon. In Samoa and Pacific Islands today, our challenge is to consume better foods which ideally come from our Pacific farms, seas, and forests. When health does become our daily habit, we can fight the triple burden of malnutrition, including obesity. Samoa can lead the way in championing healthy diets and set an example for the Pacific Islands. Excellencies, ladies and gentlemen, by hosting FAO Pacific office here in Samoa since 1996, the city of Apia has been the hub for Pacific food and agriculture development for nearly 3 decades. A strong partnership and friendship has been built between FAO and Samoa. This demonstrates Samoa's prominent leadership in global collaboration for food and agriculture. For this, I would like to extend my sincere gratitude to the government and the people of Samoa, development partners, and to everyone who have worked with FAO in the farms, the sea, the mud, the elsewhere across the agri-food systems, especially the farmers, the fishers, youth, and women. Hand in hand, we have achieved many progresses together. From modernizing agriculture data system, enhance agricultural production, reduce non-communicable diseases, including obesity, to advance agriculture, aquaculture, enhance biosecurity, and stepping up climate resilience building in this country. There is a range of projects operational in this country, with a total portfolio around $10 million so far. We expect more in coming years. Ladies and gentlemen, today we are also launching a mid-term review of the Samoa Food System Pathway 2030, which FAO has honored to support with a financial contribution from the European Union. This review highlighted that the need to strengthen stakeholders' engagement, budgeting, and resources allocation as make this Samoa's priorities. When national pathway and policy and food and agriculture are backed by increased investment and a national budget, I'm confident that Samoa is capable to transform its agri-food systems to become more efficient, inclusive, resilient, and sustainable for all Samoans living low and behind. With a vision of 4 betters. 4 means better production, better nutrition, better environment, and a better life. FAO has been and will continue to work hand in hand with all stakeholders, especially the government, the people of Samoa, for better foods and a better future. Whakatai Teli Lava. Thank you for your kind attention. Thank you. Thank you for your kind words, Mr. Wangjoku, and your continuous support for agricultural development in Samoa. May the Lord continue to bless you and the FAO. Faftai.
ia tatou le paia ma le malo le afia malo la o sa malo la ia temi nei lo tatou o mai le o tatou pokalame e lua ona vaenga o vaenga mo le lau le pito o le tuanga vale ia o le whalauiloina po le opinga lipi e wa amata no whaunga tatou taiala tatou lipoko ia a le kutamatau ia lo o le ise ke tensa mo le sunga te saunina wale se fo maloloina ia ai walau me whalo a o le tatu vanga momo walau atu lo sunga te saunina ia lo whionga ano po moi whawowo wa whiwhiria lo whionga whai ko sui o Minska ia onga ko lango inga mga eo lo opiniti o wata ko Pintopa e lo sesi labai tu ia le ngata ia o le sui o tato e FAO ia a o foi la tato vaenga lunga lua le pingo a le pingo le kako teke ia e wala watu lo whionga le fonga talai tu la e pa o pau ia and for a cutting of the cake on the second part of be calling upon the UNDP regional representative Anyona. Yeah, I say for you know film I will prepare. Yeah, I say I'm not touching that the wine on the walk from luck. In the front, we'll make a discussion. We'll be getting back to the minister to say some remarks. Mane whāwalo e talatu e lima nei. Le ai foi o whatau wha e whai masui o whionga i Sūpania. Me se foi malo o minister Kapineta. Na minister Laulang. Me se foi o ofisi. E tala o ia i nei whamai moe ma nei po kanami tā ua mo le tātua tulu. Ia. Ane whālo o lava whaftai. Ia, ele paia malu ole ni au fia o manu tau e le vaenga o le aso. Ia ave ia o e whai masuru o palimene o le atumu o Samoa. E mātou te whanau ai ne keke whanau ki nai le valu sputa o sanga. Ia le aso o whanau o le whao. Ia o le Full Agriculture Organization. I te tonu o Samoa. Ia manu ia tenu ne yasu o whanau wenga o le tāna wenga. Lau whionga ni stana langu. Ia whape fōru tātou tumu. Na ia lava tau mawha wata o si o tātou sifua. Ina marangana whawalu.
ai winga le kofusia I tato belengi le numa I fa mole tauto e taliu ofisa ia tai o tato malo ya alo ya ina ko sanga mol ma wina ai o tato fa singa le ngata ile alo le te me tu fa tu me alo fa ya le la se atu nisi o mai fa tino ko kala me le ai malo fa ftai ya te no tala le no mo tato singa kan fa lava fa ftai
啊，你这个角度给后老照一个好。就他过来踢。哎呦，刚才有个纸盒子在这儿，在那里，在那里，在那里。我们这里这么高，这个是不是？จะโจมไม่ได้ปัวสิเดียเลยลัวสิฟูรุเลยโจมสิฟูรุทำไมปัวอันเฟนเอาฟิจนรุไม่เลยเนี่ย
mới phạt quá. Chưa điều rồi. Malaysia tato bala unia lo mana unia tato la awia sekunsi ya fayao na mawale bano ya beite tasi taidua ina yang fayo fa top sia a lewa talabai na bano ina fio mala pisini ya abai na tula tato faingal bema ya fa top sia ko tato bala unia ba sio tato wa ma papel ela watu yale somai ai ga fai ao ma ao ai mana bien ni la ya fai foi o tole fa soi nei la ba ma toi wanta to ga li ya mai foi ya foi ni sta ma ta va le papel na ya pa mo mo pe ta wa le pa ma le ta wa ya pa ma le ta wa sama mai filho ele é esse passou aí tudo sabor pela maneira de
so ini supaya orang cakap berkali. Ya bersama dengan cakap berkali. Ya, tercipta kau ini bahagian yang cakap berkali. Ya, orang boleh mendoai. Yang cakap cakap berkali. Ya, apa dia boleh cuma yang lain. Ayah boleh cuma bayar na. Uni setiap dia cakap cuma foto yang sini. Ya, yang cakap bayar cakap berkali. Bayar na yang lebih yang. Ya bersifat. Kalau kita berboleh sehingga peningkat buah kita mesti biar kita bisa. Kenapa? Kalau boleh satu penanggung yang ada mulai pada bisa untuk kita satu situs yang ada pulau Palau dia. Ya, awal dia untuk dia orang pasal pulau pulau negara dan seluruh negara. Dia mencoba market.
Iya berbayang ada le tilapia. Oh ya le kacangnya lemu. Iya mai tilapia la le itu ai. Oh bayang aja, bayang harus ada le on semua. Ya jangan main ini. Solo le mana? Le merba le boso me mai pasau. Berbayang le pasau. Oh, son berbayang le failong ngai ta. Berbayang umaya ni. Oi a mosta. Oh, sua adau, amu. Orang atai pala atola. Ai mosta ai na hoye. Berbayang le failong ngai. Le failong to pa mo senses le failong to sa election. Oleh failoi lo le. Failoi lo le pasau na sepal. Iya, ya, kamu ke Saulos, olo ilalo dengan manualin faikules la kono. Iya, male cong oleh iya, olo ya ini sih wasina itu yang papa, pak mango, ya main kamu kepina. Oh, ya dah kok. No, tidak. Karena up. Nilapoon sa Makuro. Oh, you want to take a photo? Okay, please.刚起了，我们那么西装西瓜最西装的。在哪里？没有啊。So, I see that. 长记性啊，这个要Yeah, there's mushroom too. Yeah, they come puro week. Good. Almost tastes like fish. It's mushroom and pork inside. Oh, pork. Pork and mushroom and small ginger and salt. Easy to make a soup with mushroom. Sâu nhiều đấy, áp về phu rồi, đi qua quỷ quá, áp về đi qua ý. Em muốn mời qua, cả ăn đỏ.
Ahí la compramos. Alalar ko nga fence kapwa o Alabilon na tatsubahin ko lakuman sungai ya seki ya mereka yang ada bau dan naik cuma faisal malam-malam naik bayangan ya Ya, apa pena yun fa pia may buang alam malulek nu. Ya tato fala wiloa ya misi tato bayang mo otila bay ya mchang alwenga. Ayol. Patuanga ya lo kumanu ya misi fo el bayang senga fai ba. Ya tato chalia le tengi to mayaile. Tengo tato fafifianga ya le au mga tens le na kama ni mayela tete fafifia le yes
Kemudian sesuai pakai apa dia lalu jadi satu market. Ya, ini pasal ini yang satu pada satu ada yang satu perkara. Satu pakai dia yang lain jadi jadi satu dia masuk satu panau masuk apa yang ya itu pakai dia satu perkara. Lalu karena selalu main di peserta itu boleh kata benar. Ya, peserta main satu lakau, yang main tu kesi, orang tu tak kenal yang tak selalu orang itu satu perkara.
Let's